achi saphat na mei lei le kuki meitei versus kuki kidona gale tol achi saphat kumsang ni la som ni la thum hesi manipur gale tol laya kuki no mei khat amin nengtinlhing ai lo ra le thing nu ti azong ke he nengtinlhing haokip mei le hon avo ova hunama asu silja phatso ta anakizian damdoh zo talovin achi sanisim som January 2026 ni kho ahin molim na ananei ni he chi chung chang a tu ni kho hi video ita lang nom vin ama sapena hin kho molema thi na chang isupino ain sung mi te akhusung ahobung au anao pathin thon pi han lang lomon na hlamona pising han lang ama thisan ama thi na he tunung tu ban tenga le nam sung hobung sung ramimal ihin khowa ki tha sim na ki gyal do na ai lawale ki han la na azo pangche dingin pathin e piu han inam numeu athi tam pi jong aumin inam go thang athi yong tam pi aumin hitabang hola achu tuni kha iso pino thing nu jong hi khat a hi su mil the hi po in hi chi amanu hi isei ma bangwa gal ki patti laya hunama anaki susia hunama anaki bol enga hi chi achu so ta pe ki jana tuni khwa hi damdoh zo lova thina atu hi amanu hitabanga bol gen theya au machun ata sa hi kum som le kum get bo ana hinalaizin kum thum sung hi gohati khopi aw apollo hospital a kizen jing lai a hin hi chu damdoh zo lowa thina hin kho chang a hi amanu chun achi sa nisim somlenga May 2023 ni khwa infar khopi a hi new che kona atm mai sum ala do na meira pai bi hon anamat ova abantin arambai tingol ho henga he anapi do heading da na hin hitia cha arambai tingol amanu cha hunama asu serwa athidinga adal ha uchu muslim autoric sotor khanin ana hu do a hi ti achon news thuru chun akimone hi amanu amolem na chunga hin ko tu Committee on Tribal Unity in lunghem na thupon jong abolin government chunga alung kimlo na jong nasata in aphongin kipa omle jingin hi chole Kuki Women's Union KWU President Ningboy Marlin Central State Government dem na jong nasatan anayin chuting tala nunga thingnu tabanga thu adi a ketanding anga azinga ho amo lim jinglaya politics a thu angai ngai se ya angai na thei chana vel kola mai pha hola chamna dinga thang ki sap no hi a hom ki o hi ati ni hi to khana chan tuni kha eta lang no chan eso pino mo lem na chunga hin gialo te kaso pita ngai to hite isei no mo cha gale tol inei naw hi tuni chan gya thip lo lai kuki gal mei lei to ki do naw hi tuni chan gya agi chai hi lo lai hi agi chai bangin gel po hite ivevin ingai to vin la gal he athip dan e gelovin anop aninga hiti chu kol le vai to ki phut jama politics a zo zowa ki chema mel mate to ki gui jama a ki cheng loi a ki dei loi politics a mel mate to ki gop loi suma lop loi hiti a chu inam nu me ho inam go lang ho inam mi te ho thina ho hi amo se dana ki gela ima chalo banga ki gel dana hin inam din mun awm tan gale to le ki chaya chuteng ta le thi man lo man ho iza kayong aki ki cham to aki lo ta in tulanga idin mun hi evet na la hen po nat awmin he isei no mu chu hitabang din muna ium jing la iwa igel do diwa de chu inam gal he ki chai lo la hi nangin nom sa ta sum agu anani a mel ma te na ki khut jama hita chu athiama ho hepalwa nom jing la yen so pi mi iza tham khat he gala to la gen theina
gale to la gal mi te en avo na ham azep na ham ai lawa thidi a hla na ho hospital a ki zan jing lai dam ding ngai cha mi tam pyong tu chan ge hen a jing na lai jin hi chila ang cha dam do zo lawa a thiyong mi au me ti hi isu me lo dio nop chon the e poveti igyal do diwi nam lam kai ka he te ho ai lawa le nam politics a ke chem lam chom choma sumla pai ne gu ham mel mate te ki khut job ho adia gyal do ite volunteer ho na to na mo se isa pote a thi amang isu pi ho nunga go thang nupi upa nume pasal nam mi a thi ho zo si mo se isa pote sumla pain ilo mat o ithasan o mi pi po hite ki cho do po hite i khot le i thau siang pomin ilo mat o ki lau hiten i gam le ina mu ki hu hi mu te ti i sei do no vini hi chi isu pinu thina chunga hen kender light vigil jong hi chi churchan pol tui bo muna na sata in ana bolovin ama thina chunga hen ama za bol na zani nisim somlesagi January 2026 ni kha chon var of remembrance tui bo muna chon candlelight vigil ana bol wa hen hi cha hi mun tina ama lung hempi a dang a thi ho jong gyal do tha o ke nom sata kom jing la ya he gale tola ke su kha hospital muna damding ngai chami tam pi jong hi na lai a hi e ti hi i gyal do jing deu hi nup chon thei povin anuk aningen politics in izo in ke chem po hitin sumne po hitin melmote ta ki khut jo po hitin eima phat chung ding gyal po hitin agu agale na tong po hite thudi thu ta chi pe hitin he chi thudi thu ta chu mi a ding hi lo nang ding jong hi lo nama ding nang le ke phat chom na ding a zo na ito diu hi hong phading ham ti hi a hi ven ngai to in la lo iza nam khat tu changya ki sa do zo lo mi tampi omen service tampi nei ding ho jong service nei thailo liu khama gala e chup dan wa khang dong ha lai izam khat thi a dong ma izam khat ki khena china na khena nu la cha izam khat ki khena in sung mi hobung mi khosung mi izam khat ki khena ai la wale khole veng jong mun khana na cheng khom hoyong chu gale tol na mun chom cha chenga lampia ki mo to te ma le khilon na to ko ma chibai ki bolwa hiti a gen thei ta ki uma gari in the low sila cha ne la cha ningthing ta mo jong ha sa ta galin eilon khumje wa hitya hin khomang hi tawin hi choi isu mi lo deu hi choi ipiji ham nang le ke ji e poi mel mate me le ji hi ti isu mi lo deu me le te zona ding galmi te zona ding ayo pan ila deu galmi te zona ding a chu him thal se hello athu a jong zo thonga hi tu lai di chu him thal sanga athu in zo isei wa thu ta achia le mi ke zowa gal ke zo hi ti hi isu me lo deu hi chi je hen tu ni kha isu pe no zo so ta pi min hunama abol ken thea thidinga ada la wa hununga ama damding ngai cha so ta pi sumna pai senga akizan jing layen adam do zo pon tu ni khon a hin kho bei tai hi chi gyal do jem pomin puna pomin inam su wa inam na eto naw iza kaya hin ehon kita na nei ta bol deu melma te to khot jom na nei lo deu hi nam khan to na ding pan la chi hote